Ngiyabingelela babesibande egameni laJesu Kristu eyinkosi. Ngiyaxolisa ngobude bama-VN futhi ngiyaxolisa ngokuthumela ama-VN ngoLwesihlanu. Babesibande bengijwayele ukulalela ama-VN akho, kepha namhlanje uthe makufika lizwi kufike ngithi emoyeni wami ukuthi ngilalela ama-VN, mina ngaphikisa ngathi ngisafuna ukulalela, ngisafuna ukubukela uSarasi T_V. Ngagcina sengizumeka ngasalalelanga ama-VN. Ekuseni uma ngivuka ngabo-4 ngase ngiyafika ukuthi hhayi asengibukele uSibongile Dlamini. Kwafika emoyeni wami ukuthi asengilalela ama-VN kababesibande. Ngathi ngifuna ukubukela uSibongile Dlamini, then angabe ngisakhona ukuthi ngilalela ama-VN futhi. Uma ngifika ebhasini ngezwa ngiyasha ngaphakathi, ngiyasha babesibande. Bengicela ukuthi ungisize ukuthi ungibhukhise ukuvuma izono zami. Ngiyasha ama-VN akho ukuthi ngawalaleli, kubalulekile ukuthi ngiwalalele. Ngiyasha ngaphakathi, ngiyacela ukuthi ungisize babesibande, ngiyakucela egameni laJesu Kristu eyinkosi, ngiyacela. Ngiyasha ngokungalaleli ukuthi ngilalela ama-VN akho, mina ngilibele boSarasi ku-T_V. Ngiyacela ukuthi ungisize, mina ngilibele boSibongile Dlamini, angilaleli intshumayelo yakho. Ngicela ungisize ungibhukhise babesibande, ngibhukhele uvuma izono. Ngiyacela egameni laJesu Kristu eyinkosi, amen.